Hi guys, good morning everyone. Team Bulkan Chadang. Ole vo inso FIDEM CLINIC ka kaldon kalkong kalaw silang tseo. Ole hi treasury lang panga changa kan pan na kanya an mani hi bazar bung ko na an oma KT Kuma building second floor an oma ni pan ve du nom chuan in local ve changa enge anti thei kha karon soi do na ni sumo in lo enzel do na Itan kaum zelang ti nu pia lam ramoy apo ni se itan kaum ikatana kalero lu kavan mana Ole tu na han civil lampang a changa pan na akanin he KT Kuma building kha kan zong le do na ni chu hei hemi aizol bridge opposite a hian oma hei hetlai step a hianin KT Kuma building second floor an oma hemi step a hian in lo chawanga chuanin second floor a FIDEM CLINIC ti alo omanga chuta chuanin in lo lun mei do na customer care acha over enge anti don ti hi ron lang chep to ani chumo in lo enzel do na ole kan lu tang hi nei tu te ani e an fel tuk an manin zakalan tam khan do lo ni chumo kan tilang tam lo me ang andor hi a fel fai to pa an khol nei thi ro pui cha ka lau ve de le kan ni chu ke ang me mol tan cha ni tang khol ro pui lo huang chi kha oi an Instagram page ni a in lo en ve chau nga in lo follow nga in lo be ve don na ai chu Dr. Enkon hnuai a face cupping ka ti a dam thak ti a face cupping hi enge chat na kan ti chanin he kan mai hianin kan tak samu ang thau muscle o tang kha ama mo ve thawani chu ka tang masa siam rem kha ama mo ve ma chu wang chuanin face cupping hi kan nau ti ta ni facial pa a I kan mai ina taksa soi soi ama mu anga mai ti sa soi soi kha alo mo ve thawani chu min ti saka hi Dr. Enkol na hnuai thapa omani a Mizorama mai ni lo northeast sa a om chun ani chumo chu wang chuanin hei che em Dr. Enkol na hnuai thil ti ani wang ya na thlamuan thlaka thlamuan takin ka do ni chumo kan lo enze lang ole du to kin ka nar ti an han nor per soi boy ya anal lau ti ka shever nga oi ke ma hi hei shem ka chwa kuma ka lut to ni so Dr. Indu to ka min han thai dal ve hi chuanin ma se ka chat na to na oi ka nar kwa ti ki za sa thak vi am ring to ni so ke in za pui a ka mer ke oi it's no boxi a ma se ka moi ton ane sumo thank you FIDEM CLINIC ti kan lom a chana te ka ron soi se don o tu na kan eng nge moni min pai ka shelawa I kanin kan mitlang kom te engkem ka 4-5 ral 5 fit ha chak ani chu shem so wang chani noi lang chiang mai sa oi kan nar kwa te ki amoi vo kan nar te ki amoi vo bok khap mo kin chang ve te me na ole kan thu tak to ang tunayanin Dr. Enkol na hnuai hianin ti hianin kamaya kama cells chi shang an chaklaw na te khan min han twai ra saka te khanin anwan ve ani chu thlamuan thla ka ti to kha in lo fapan ve chawanga enge achat na te ke ma thodan te hian na ran lang chhuak ve do ni chu kamai von hi ki achat lo ki in hunga chu min Enkol na hnuai a tu na hianin chuanin he achato to pani chu mo mui song nen kani min foral chak shem mui sucks me shita mem
ole vo in chu FIDEM CLINIC ka leng ka ti to khamo an ni hianin ka mai ma sa nerve le blood supply tur ta na chaber tur I face cupping minlo ti sakani chu FIDEM CLINIC te hi North East face cupping ti thei om chun an ni a an ni hi khovel pum hwa pa zirna om chun a chain chwa kan ni a chuanin kan sui se lang an mani hian in service chi sang sang an neya taksalam enkol dan chi sang sang po kha an ti theya North East om chun Mizorama kan nei the hi kan lom hle a an mani hi FIDEM CLINIC ni in bazar bungkon Getty Kuma Building, second floor, and Ani in Laupan Veg, Donya. Free advice needs so a rocking glow should so subscriber take to suck the took so needs we should ham Janan min hnuai let wang talk dan it's on money chuan mom nuam lut tok service a chaboxi customer care a chaboxi min duat boxi Aponi se itan ka katana ole tu na han finishing kan khoi don me ka he min han noi le thwa ka min han clean and clear chau chan ta ni chu clean and clear ka ti kha min twai fai ka ti na ni chu shi ta men chanin di ha min shu fai thwa ka he here result ni a I hemi a result hi tu na hena lang ma me lo ni chu he hi akar ni na vela tu na ka mel om dan alo ni le ta dai ta ni chu mo ke ma hi he lens ka kal do na fa mi ka glow vek to ni chu I lo pan ve chho da na FIDEM CLINIC